Kejing lekai hak Champions League kaman setidai ke klub kebanang Kongdo ban bu jekai yelede hak round 16 hadir kan nama kai Persha ya ke Copenhagen. Walada kaman setidai ke yakun tang shipengut pia Hamadan dadu kumnit ke balai peu hadir kejing yo red card tu Sergio Kom. Henry ke Copenhagen ke kemla ban penlen ya kaman City walada ke yakun ane yeng. Shushu hak ni kejing yakun kaman setidai ke lekai klem don ki arngut kirang lekai berkensa katau Erling Haaland bat Phil Foden. Henry ke Copenhagen ke klem la ban penlen ya ke Man City. Dakan ikan nam ni kat ke Man City ke leyo shipeu point ni kisau tu di jing lekai. La pelong ika ban yo bu jekai yelede hak round 16 hadin ke jing lekai dan ke Dortmund bat ke Sevilla ilakut dek jing lekai. La pelong ya ke Sevilla ban yo tang ar point ni kisau tu di jing lekai. Wala da ke job ya baro art di jing lekai badang sa kan yo tang pra point kemut ke Man City ke letam pa da ar point. Dagan ni kejing tam ar point ke Man City dari ke beneng Kongdo ban bu jeka yelede hak round 16 menta ka sumai. Haba pais ko waipat kejing lekai dan PSG bat ke Benfica kilakut de kejing kai damar dewe gol. Ko mencepen kan mau kejing lekai baladep halayeng ke Benfica ro kini kitim kilakut ida kejing kai damar dewe gol. Henry haba pai bat kejing lekai ke ba menim step ke PSG ke balatam shikmat leng bau kalian Mbappe hak net balai kondai leng ba ke penalti. Henry ke Benfica ru pelayo lembaga penalti hak mereka bandri pewari ke gol balat heb dau Jose Mario. Hawa pai pacan ke grup H badan lang ke PSG Benfica Juventus bat Maccabi Haifa empala benong mano banyak rung syang ke round 16 namar bak PSG bat ke Benfica kidang yo tang pra point ni ke South League jingelek kai dak bamat ya atli name kai bat atli kinan job. Kat baga Juventus ke badan hakerdan ke balai kelas rem syapar na layeng akmat ke Maccabi Haifa taar dengan gol. Hapais ke waipat ke jingekai dan ke Shakhtar Donetsk Persha ke Real Madrid lo kilakut da ke jingekai. Walada ke Shakhtar Donetsk ke dan kam haban job ya ke Real Madrid Henry Newbock aswaban wire tat ke jingekai ke Real Madrid ke lalaban empai ya ke gol bayar tap ke Shakhtar Donetsk. Ya ke gol ke Real Madrid la tap dau Antonio Rodriga hakam net ke kendai peu pelasan. La pelong ke Shakhtar Donetsk ban yo tang san point ni ki South League ki jing lekai. Haba pais ki waipat ki jing lekai. Chelsea kelab teng ni ki jing jab da weapon rem ya ke AC Milan da ar tanot gol. Kum Joro ke RB Leipzig kelab rem ya ke Celtic da ar tanot gol. Haba pais ki jing lekai Indian Super League da Odisha FC kelab teng da ke nam job hak jing sedang Indian Super League menta ke semai hada ke jing la ban penmelen ya ke Jamshedpur da lai ar gol. Kejing lekai gibi internet shibin met ha ke Champions League kejing kunde dan ke Napoli Persha ya ke ejak namar ke ejak dan kambej ban job ya ke Napoli. Kadba ke Napoli ke belala ban penrem ya ke ejak Shabar leyeng ke community ban yukun pa shibit ha leyeng. Kum Joro ke Barcelona kan yukun Persha ke Inter Milan ha leyeng ke Barcelona ru ke dan kambej da kejing job. Haba pai bat ke jing lekai dan ke Bayern Munich bat ke Victoria Plasin leda ke bayar ke job kan po jekai yalade hak round 16. Kan baki wai bat ke jing lekai dai hapteng ke Atletico Madrid Persha it club Royce ke Atletico Madrid ke dan kampe ya ke jing job. Jing lekai kan long dan ke Rangers bat ke Liverpool keluar Kusen bat ke Porto jing lekai ke Palestine step perangam bat Kum Joro shibit net.